Puro toereru. Umugambi butanyari kuna kwara lya bantu. Buchanda bantu. Lekine kia kogera li musuri yaye. Ya bere li musuri ronge. Na inuga kusi. Momanyete mwati okere to bugambi. Kuru mwaka sagini. Mwaka James Nyamweya. Mwaka Sakari Nyonga twarenge komo. Ise mwana oyo Senator Nyonga. Mwaka Omanga. Mwaka Nyachai. Na tumuna tuachai kanu mwaka Obure. Tuwabere cabinet yeyo. Mtomanyete chi cabinet kike kuambu ime. Onye tubwati utaratibu ese cabinet. Labe nseko watokane kabire yebune ya watokane bone ya elile. Yonko bakurera. Uno mugaka. Ege ntomora kore. Bono ege ntomora kore. No korotota. Ke busiba no ngokwana. No korotota na ichimbaratero chine tubwatie. Tanyore se mambe ite sibili. Kasina boigo. Bono Fred, you are the 6th, and I told you that. Why do I say so? The Bible tells me, Psalm 75, verse 6. When you have time, read it. Nothing from the east, or from the west, or from the desert will do anything. But it's God who wills and chooses to bring one down and bring another one up. May that be your portion. Amen. Amen. What do you say, all of you? May that be his portion. Amen. Point number 1. Point number 2. When you see a lot of noise going around and you hear all manner of languages being spoken against him, please take note and remember that omotobwata matunda na roko rugendoki amagena. You are blessed, you are bearing fruit, and that's why they're hitting at you left, right, center. And I say this, and I take solace from the Kisii metaphor. Onye chiombe chikorisi eketi chibate chimori yo chiko tiria chiatiria eketi kerekegale ekare chiatiriri eventually pakachira na asengetoki asengina. All these noises you are hearing, proverbially, they are going to run up and down. Eventually they will come back to where you are. Amen. Then, you must see what is happening in Kenya. President Uhuru himself, the 4th president, went to Murang'a in the core of Central Province, the mountain, and he quoted, he doesn't know Fred's home, he doesn't know where he's born, he doesn't know what he does, but one thing he knows, he's a workaholic. A language you almost you can understand. A whole president was ruled for 10 years. And I worked with him, has come out saying, hold on,
This country is going the wrong direction. Let's put it straight. And he brings out your own son and says, he's a workaholic. Who are you? Who is me to come and doubt that kind of message which is coming loud and clear? Na ande mogaso. Oma konirumono. Yo mokoni negose. Mokoni negose. Take heed. Why do you think they're after him? Because they know, given the opportunity, he's going to shine. They are going to complain. That's why they're after him. Abana waito bana bake ebiroge bibiansa birabyo abusa nane muna korengeredia mampiede boka igo 27 abusa mora igo mora igo birate se chama kio mugako yoiga ese bire nere bibini kara bieba ke mucho konyora mucho bagega kero mwako ni bwana chukura. That's not Bible. I don't want to take longer than this. The final message in area. In all their affairs, cheer money campaign yae, then the Peter where na my UDA member of parliament. So a safari to what a safari and Dambi. Let's be very careful. Ntoma isko kwana kemosi estali to kwana. Moscow needs a lot of support. Mo maisko anya moiche bilero yadota to assist ya basipane campaign kere bogirango kemosi na ngobolu moisonde. Why don't you go and support Moscow Fred Nyasiongo? Na seki mutana mo support umwana olia oliotenenegala. Let's do that. Yani haitoshi nendete isaini no anasini unamwaga nyakaro Fred yako ito mama na kuanza kumosungo omoskoyo ayata mugusunga yoni. I sent you money yesterday. Is that not the case? Nena abere iko support because I know he's a friend. Nere nguru anerali. Yeah? Na bande. Omoskoyo yoko rubungaro ungaro sipama. Omoskoyo ite na mwiro Fred Matiang'i. Talite na koiroro teba ego seae. So almost Fred, and I really want to say this. Abaska abami ndobo speed gabadi ngechishati elinde barwe support. It's not enough. Ken is here. And no matter how much we have done, I sing in Jomo's girlfriend. Inche yonjole na UDA. Yeah, a U1 term. There's no problem with that. Lakini wana singe cho nere na ne serikali abno onde bono iga o ikansuke mpake daika yo mali wasema ndai baba ngami. Again to toke tete nenge tete is pretense. Ekigyo onye dogo support Moscow twese naba gusitole niche na bere kwa ndakera asana de onu mugusigo ikai cham. Elina to are gaining power. Yeah, Kamos, you came from Kwale yesterday. You have not been around. I'm asking a yokali. Uko up. Yeah. So you want to tua icheka tua ichire gato be kama sabai to toro sia basani tutofte njia yoko kono Moscow yomindo. To lige nchera to go support ke sabukium gusi. Yeah? I'm one person who is action oriented. Almost Fred Umbol regard in Karangu Mukwan. Ako mwana Joa shina ikuwa agenda. Of course, I've been the chairman. They Kongasi. The Karabona I get a level you go mobile na Kerenya Nongwa Kura. At least in our letter of Moscow, and he's a very good candidate, by the way. A very good candidate. Lakini wana karongwa ke kura ekerenyo lakini mbetinga kazi UDA kera non lakini mbetinga koro
So, we want to pray for you. We want to wish you the very best. And let us have So, I'm a very strong person, by the way. Biamon, friend, I wish you well. Biamon, thank you so much. That was but so much more practice. Why? Why? Si ni kazi ile alifanya? Yes. Ni ile kazi alifanya ndio imefanya he can now sit with the big boys. And igagusi mbate bigaki. Igagusi Fred tagwene tukocha kugusabe kura yao. Na wewe tukosabe kura yao. No. This should be the last place. Njeko kama demina ngo muranyanzi ngo kali kuti nto muchumboe. Njeko madabinga rama maise ko mwake bongo bitatu karuga agenda burubya. Karuga agenda kukamba. Usema no baminto. Yes. Aiga to kwenda kusieka pi aibu isionekane hata kidogo. Number 2. Hii maneno mnasikia hii ya by elections hii. Chi helicopter chaachile. Moizo no watu warenge umusani wananya Mungu. Wabere ground 3 weeks. Chi helicopter papa. Nduto kaendo 1 day. Nyairanga 1 day. Naende mambi yene nyamoko nandi kuchoro ba mitu yajire no kile kiasare kile cyabako ile. Ebe saya inoye bonus nere ya yechi helicopter. Kwa hivyo wakikuja ragira omomila munokore tokomila kwa kuchiri nani wakora ndio utakame nani kwa ndo kuchinza nani jame bonus yao. That is the truth. Dini bonus ene bonus yetu ekono gutara igo. So ekero kwa ragire hoteli no korara nainde turi koiranaka ando ko nyoro bwa tachiri kuisano wata yumwa kakine gasina arenge kora kwa tachiri kuibire chima. So this one going round, the interest in the 3 wards in Nyamira is unprecedented. We have never seen such campaigns. When chogo over president ndwana korora chile ko tachi weta ndeka biriye is a real ward. That shows you this is not a simple ward election. This is a contest between William Ruto and who? William Ruto and who? Ayo gwakere aiga bandori bako beka yelo omanyango gwakera. Goyo gwakera yelo uyo akere Ruto ekura. Mayure mo basa kungainwa. Ekureye nera to waso kamati ya ikuru ebirogo ebikoro to wocha igoro. Nera ga wikaga ni saba saja bali bane akabatanye njina gasaja na bidende the bios. Wajira magana. Ibuya mono tiganya sawa seseni. Toni beja ito sento adiba. Ibuya mono sana togo te banga kasongo mwate ba one time kasongo. Naiti na ruga. Mate meta ada kini kabakiri ya bunenge ran kabakiri ngabatenga sha tari gukora bono omo speaker ogoroko Amazon King agate batanya konrambe te bunge una nabe te tikete pero tu ari yone te bunge aganda angel the following day aganda niliona ulizungumza kwa uchungu na ule aliyekufa inaonekana ambaye wako ulikuwa unampenda sana. Kwa kusema pole, nataka nikupatie pole zangu upelekea. Asante. Mambo wako uria togokora tutake project hii. Abantu bamintu bagusi ndo baisoko chayo mwana mintu nkaga. Aba gusigo bago tebanga engo ende ya tora siko mogoro ya koroni. Engo kene ya tora siko mayengo kene ligena. Tari nyomba. Igo tari sobo. Igo to tebenga bari bako na gotocha. Jinsa chaere bono jungaga. Ijungaga iga toba ya yo mwana yo minto
agara na into musukie na litora sese niwe na na yeke saku grasi kwe ni bamoronje ebotie nyoyo mugima abande bamenyeta bondo abantu bakwanda babeka kiraini na wanyeni njechusi no daringi asenge njabantu bali barende to montobo akareta masikani na ndo bamurende te paka bono na intoro kaingokire nditoko murambe inginda murambe moroji injege ndongo ligiga no bugaba na Bwanyamira ndari ko president ngitari ko mugwani ndo mugwani oyo mintoka bosina abandi injomo ndoria okorokunga William Ruto olikaso akandare okari wago to misno mondoro bokebokanu bare kuiwo ngaba kani ngo mondoro muganga bono barorire ngono monto moibye chwene ne hande ke weka 2027 Kasongo must go onya moto edomo rembe Kenya hande kasoka te biguga taba isa kotema tatema ko ibakura tutamunyoro sapaka sangai kwa hivyo Fred kaa ukijua sisi hapa nyumbani huko kwa distore na hande tikatomotige agende sikokuligitikura asaba sacha bande tetoke tokona musimama gorogirani tuko na itu abandi tokuliye birobe aya Fred naende odeta sutara godiao abatokuliye birobe katoli gitutweka toba sota taka ben momanyi na isaine toba sota taka nyalibo na isaine wala njimundi gani nyalibo manyoro sanje bweka imutome nyumbani agende nde county kuna morote sarigite omo gaba no mugima oyo no mumuro itoko liko president wenzeye oyo Nyamira county era bono yanga yakale la yomo to yakale kize la yakale yari bo must go tanibo ekero na ngonero ko baiga abu ato mwano bindoko bako ato mwato bako dere kagisi binde bikoragana na ifadi matiango karanga na rengene gabana yaye bone bitana bere kibanda ni wore mayeta kibanda ni amasaku mata igoja na kya karengende ya kare rungu songo uko bati ande ko jomo sokire romanga sanga tamtwali ya mono sana kwa hivyo friend sisi tuko nyuma yako ijuga iga totike kaga iga ne abamrama bomblo tu akore asnere sana oyo Ntwaro je women rep, and I want to put it on notice. Egrawa anza kweba jao danga na kure jichire Nyamira. It's not about Fred Matiang'i. Onye njiri about Fred Matiang'i. Why is the UDA coming here in Nyamira? Why to make a chinde? Abantu baminto into anja omoske Fred Matiang'i kwa nyira ntwache. Nyamira is the bedroom of Fred Matiang'i. You don't want UDA. Ejome komo nyira omore kwa Fred Matiang'i. And I want to tell the governor of Nyamira, the governor is tired. Ndo amanche ire akore epindi kiae 2027 ntoro na ande tutake tenga moske Fred to tigere ga Nyamira to nyosa mna bali. Tutake toto de lakini na kwenda ni ile mbali. To tebye to mngoruga. Ya mwana mama sibore ebese ibare direga karie. Mwesiwa nyamoko na jara. Momo tiarwa. Muikawa sere. Ya mwana sana buga tomoeni totebenga tikatumoke bia. Na inge nacha Senator Mogeno Mosani one twakero mwako yunga wapore. Mwako urigale ngoma semi ya siasa. Na manyona tenga kiende abante bia karugo support yege sakwa igere nyenjengi ya kare o support yo monto mino asobo ambio banene igere gente kia igonto ko te batu mo kebuya ase igore avu kargo kwa na siasa lakini kwa bonjo kana na torema
tuigwete kia abantu ba gukwana abantu maiga yao muri Fred oko abari kikura donye kipaere kisokios kianyamira twaonjo karanire mwakira timu yende y'abantu bari abaibi abantu balaga kumnyakare chinde igora beki basa keto chiasa kibasa keto chia bonus na kitoko bate ya saitani asi arambe ya mongolo ibete abantu baito ayo irani de nyamoko irani asomo busi tokorega asiamo tubeke frete omate akara to kolkie kerugo mo basa ko kanga lecheche tiga to kolkie kerugo abantu baje ko tenega siye oikatoba amo utarneitu na atacha sitore oikatoba amo kurga di frete chikura yani oje bogere buna tu enda bogere ba mo itabire oikoyo ba mo itabire lakini onyora ba kusimbale ba ke chisese yani ngatukura tega stomata chipaere soni ngarutokon aki yani rutokon kusi na epateria ya baibi ngarutokon oile chibesa kunarobi ochuko sare ni free ya eskimi ugaja ekra free ya ninge minister osenaro vegete tirabi kiospio ngatukura kama kiromo turuto atanya ko kora kenge na rura ni skim e yana mate mutoire e yenge moto e ne segi ya ruto na matia ya mo me kwa kero moto oruto mo me kwa kero moto kaso to kwa kero moto le se pati yo mo kusi to ta ko nyora ibunga atanyo bu sobo mote kurwaja mote kurwesikimu kochiboye kurwesikimu alia kurwanyansho kochiboye omanye ko likenga setinga matianya abwetu ikonta temba tume buno mo kusiri onde buyesura obate kura kusomo iyoye ase kipaere kesoje aka tsini mbatume gati otebenga epati ya ruto teira pero lo que Dios ekero kianya maya mwagero mwana oria omwana nare omurongo abapete mwana toko gebenya ya shombo twageremo gusu toko gebe kerenyo twagero mondo ito oikera kutkatira abo ngajataro isinasta Fred tabu atibala kwa bene tuju campaign yani abantu baile chindege babo campaign yo bonzie abaisi kitakuba sandre ngora musani ole abakali abasani bakire ko familia ya pole na abakwanise leta ya Yesu mbyamole tokwana niga mbia mono sana litangani ndagete kwena libageli ngakire pasta mbia mono randri bia sana asense rasma twempawe people fast pasta lero kwa randri bia sana ngoko golirane siringiziri busano beka kutoenda wetu omugako yo nabagaka no mumu bwabagaka ba West Mugirango balenge bosabira West Mugirango igonda gete bosaboni pia vya familia kero mugako yako genda kuchigora ari gakonyora bagaka bande baboke goro abatebi na pado West Mugirango na Kenya togenda kurwane robo suboli tale baga bandominto bono esa ulimwate aba iga mpole tuacha korwa nande tuacha bosabere familia ye endugu yane okoro Julius Mukai no muroyo mintoga iga matiang iga bantu minto balibo zipiko
ruga igagusi batagete gututuka na sinini ntunto liko baraba lakini tuna bantu bakorama na intumba torama na intubone project yetu tobwate Matiangi na nto mo president yetu ngirana nyuma asinini asina alenge college America ange 2000 almost Kenya chaya ga jona li alenge kuryo bochum obo president ndengereti na imwaze ko mumwizimiwe mugato kwanera mugato tebina Kenya yeite mechandire menge obo kurumie boitire abara imbali okoraga siabo bakalero na kieke umuzike atagete kogenda gali umuzike Matiangi ajigoserio bokurumi gomoto mamole agenda asibikenya limo lyoka lakini umuzike Matiangi agenda tokokotebi tobasa kuramundi nande tobasa kondoka njino otole nyuma yao nigoto gosibia kiregeto gusiga iga na Kenya mpaka kwa beire president gasaya mama te konyarekana ng'abana baitu kuruga abana babyarire no mugusi tibaga bagwenete gocha tubekana bunege saku erindegere tubwatisi omusikoyo ito Fredo Kego Matiangi abenere the president of Kenya in 2027 ngana ubako nyakomokore bitina omuheshimiwa Nyamuko no soro na abande inje twarengase UDA twarengase William Ruto inje na abatenete bonsi pipaka baba Nyamuko Nyamira inje na arenge coordinator tugake ruchikura tukaira esa urina roche omundu anoria okorokunganere William Ruto obeiro mukabara tasigetie bintu by'abantu tasigetie abantu okongirio obogima ochaira abantu ngateba one time abantu babintu bagimogoteba ngakina ande mogoteba eringo obogima bobe buya omusikori William Ruto rasma koreki na intuto tagete kwa notice yaba minto bajia batayo asumo gusiare bali bare birogo ewe ka 2027 kanyako bange birago byaino 2027 mwezi pi nyumbani mwachira abantu baminto boigo tobaseri mwezi pi abantu bali bakonya gwetana na ndichi ndege igura bayibire kibesa cyetu cyasha bayibira abakoriye gazi kibesa cyawusi batiritumba turutumbire nseye itoko basabera iga omoneno yorororo chaga twabaragereirie ewe ka 2027 imonyora kende gionzi pi tebona nyaba twaminto omosikoyo Fred Matiangi igasikire paka no mosiko minto rekoro kuhuru Kenyatta bako moire party ekoro kuchupili party national party aje gotenda ko be president tomanye ko nyore bininga ningi bile iga na byo abarai bagoteba ngataye muchikura abanta bwase bagweta ase muko barora mubaza ko bayibaga pi twebonanire togota goika chikura cyanya maya ward ndobona ine tokoa omonto o united opposition o yomwana olio ko Kristo siemo mumorojalia abantu baminto mwezi piase mwaru banyamaiya moyo musikoria abantu bekerenyo omusiko itongaro no aradia momoya chikura chonzi pi twebonanire omonto olio UDA oimugete kurama mukaye bunari icara mwaro to monto kurama mongino ebunari icara abani namura bari mwaru konge mura mwaru ekerenyo mura omonto ori nawe nete kwa buchikura okurama mongino ebunari icara epatiare nere icara epati ya UDA nero icara ndewona na watu babinto togo ikanyanzongo omosike mogusumwara nere tokwa chikura omonto rio UDA baibi chichwene nobaza ko bachikura mbarenga mwatebire 2027 Fredo Kego Matiangi
como saberatore omwana oyo itagambe ndiye mwono sa nyonga ekerore ekiguru Gosebono bono ndobwata mangana tobokwana muna mwanya getinge tigantebeiga aba murabo baminto mokonya kumana njewe nale ko batebiga obu maene obole very simple engaki yaikire ekere minto na intu tobwata kabaga tokogenda emesa tokikogamba n'abasajja bande nakiendagere yakenye kubagwa Bono, Josh, you know you're my brother. You know I love you, I respect you. I don't disagree on politics. Lakini kama mtu aboi irana wojaga. Bono tutasege kio mwano yongo kumusika. Ate nae na inje. Nae na inje na babande batigalite ga muhako ngelima. Muhako yobono ga iganero bwate utali mumuro yo minta. Bone ngakie setole intuna bebirengere libire iwa number 2. Mwataka ni Kiswahili. Kuna wale ambao wanatuliza ni kwa nini Mheshimiwa Rais anapiga kelele sijui nini, anasema anafanya kazi mzuri. Juzi alisema ati akili yake ati lazima ufikirie Kenya outside the box. President William Ruto, wewe pesa ya capitation haupeleki kwa shule. Number 2, ukiona wakulima wa chai saa hii bona zinakuja shilingi 10. Ukiangalia walimu wa JSS ambao uliandika 2 years ago, sasa unawaambia tena waongoje miaka ingine 2 ndio watakuwa permanent and pensionable. Ukiangalia marafiki zako ndio wanaiba pesa ya serikali kama ni njugu wanauza. Wale watu wako umetuma hapa kuja kufanya kampeni ya UMCA wanaendesha Eurocopter, zimefika 7 nasikia. Helikopter moja kukomboa kwa siku ni shilingi milioni 1,100,000. Times 7, that is 7 million. Times 30 days, that's 210 million. Aye, wami ndoga kibono William. Kienda gokora. Tumeelewana? Si ati tunakuchukia Mheshimiwa Rais, hatukuchukii. Ni vile tu hii kazi uliyopewa kama rais, the job is too heavy for you. You are not able to manage this job. And what we are saying, we have a candidate, and our candidate is none other Fred Okengo. Wasema na andi ni mwereta komenda kende. Tigaba nongole reiga. Nyamira. Omwako minto nyonkaka gachire Nyamira. Ocha koba evereri koba tebinga tigato evererie gosi Nyamira nenyore sega yaye. Baka evereria bakabwaterana mwako ngeri no arenge bagacha kugera Nyamira gacha kobaki e county. Na intubono toko basaba ne kole nyororo twekire stage na intubono ntubwato mumura tokuira na intwe achikokora kinyangi achikole no mubusi achikobwato mubusi tosukego kimutwe taringa kerowe kiabande baitontuage takete ya lakini mumuroyo naisaine magara mumuro taisaine mumuro naisaine role binte korete karare education role binte korete karare interior role binte korete karare ICT done karengu taraner tato gende Meru ogende Embu ogende Mombasa. Uwe tenga kama ni huyo, tunaona story yake iko sawa. Na unaona siku hizi yeye atusitusi watu. Na unaona njeririnta ke tofredi ara amabantu abana nji batenga ya tara amabantu mutebya gende ngora. Choba ngora mumura. Kuno bwate teigo intwe abande barimo gotigaranka bwate ranka murende tiga Fred yagende siko
achikori gichukura isiko na litora bongi chirichira isiko chisane twarami rumono ngecheto nchiwe isana lakini abaisi no tuli ekera bako ni airport otogo batebi muliko yaonia ekera bako ni ameme wondo. Kama sasa kitu kingine ningependa kusema Mheshimiwa Rais, juzi tumesikia umepeleka shamba ya kule Kuria kwa sababu ina madini. It has rare minerals which are worth more than 20 billion US dollars. That's why you are taking that land. Leave that land for the Kuria people because those are our brothers. Tumechoka na kuiba rasilimali za serikali. We want a country that is peaceful, a country that doesn't have thieves in governance. We want a country that protects the most vulnerable in our country. Na tunasema kumalizia palimo lilichukua na moleze UDA na inungo tuherera mole mono na inungo tuherera mole mwacho bamwaye baya akera na basani bayitumule na itu kutotige na itu tonya kwa emeraliga. At the final event I hope abantu banyamira kwa mora abana babatatu barese coalition ya opposition chikura esababu neye ebiroge bibiko genda mumuroyo mbintu tago sukagurwa abaisi go bagateba nuroche iwaenda sobo tukamoba MCA bukamusiya ono ngakiara chokoli iki ekeruke igoro mwancheranire ngoto amore ebiroge bibitatu kurunyamira so that Fred yagende Nairobi erinde turatenga umete Fred ngororo owatenga gora onchokole buya ono ninche kwa kibuno kwa yagara lakini muyogo mata nyokiga arambe bibi yale menyingwa ministry asayo mundani ndikibeza akamwachise nubo ngaini nyingi ndiko na jagete ko ramatiankale president atararu nonya mumbu mana atarachaka ngataka kunze kana kila matanga ingo teba egento matian egento matian tata egento osoro igwete egento saijana igwete egento omweshimiwa simu na igwete egento. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, sisi kama jamii ya Kisii, vijana wote, wamama, wasee na watu wa bodaboda, tumesema ni Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Na hapo tukina ale leo tiko kipya kwa ningana ya Mungu leo. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na ngageresi. Ambe bien salimaji. Ndio mondoro ja orale president. Igagoro kwa Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Yengire tegana nane kwenye wala na haki no Mheshimiwa Gashago. Ambe no Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Wana wiki wa mago na yana bonga nyete ganga akirande ngendo. Fred Okengo Matiang'i. Aba ndabonze bi. Bari bonze bi no bari ba Mheshimiwa Namogo. Ndio ayo mwana ominto. Kato kwenda bwale numwe kitoko tebo no musaje ukurwa nesige. To yaka amanyinga nali ukurwa umwana ominto. Kole mo inali ayumwa kirutaga keba na yera ndege ya matende mukago mukani ya ndege mukago amongwano ya minto Fred Okengo Matiang'i kero nango so motamba akagere skulu yeto yotambe dai kwera mwana university the first time we kairo mwana university skulu yitwa kaira alliance kero regards kisukuru na ndio vitu vya mwana university kero alenga magana ya tunenda magana ya minto usalama yaito amangana ya kwa kwa masasi maguru bantu bete bangu kwa masasi maguru ndio tuwake Mheshimiwa Fred Matiang'i akonyeze yaito mbali kama na ndio ndio Mheshimiwa Matiang'i bieka na hata kwa hayo yote mkijua yale mambo ambayo yanaendelea huko, ukienda kwa Facebook utafanini kwa WhatsApp pages watu wanaongea kwamba nyinyi mlete tu mchezo hapa, lakini tutawaletea Fred Matiang'i ambaye atawanyoosha vilivyo. Na ningependa kueleza ya kwamba haja yetu ya kutaka mabadiliko katika uongozi bado ni hakika. Na tuwezi tukafanya hivyo tukiwa nje ya fence. Tunafaa tulete hiyo tutafute hiyo uongozi tukiwa wapi? Tukiwa ndani. Na kwa hivyo sisi tukiwa Turkana huko tunaangalia bedroom ya Fred Matiang'i kwamba iko namna gani. Ni nyinyi ndio mnafaa kutupatia sisi nguvu kama Waturkana ili tuweze kuendeleza hiyo azma huko.
mnajua bedroom huwa ina produce nini? Power. Ina produce nini? Life. Kwa hivyo sisi tunaomba mtushike mkono, sisi tukiwa ule upande mwingine tuendeleze hiyo injili. Amen. Kwa hivyo asanteni sana. Nikirudi Turkana niseme nini? Amen. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Kuna mumanyete okomo mugeti senior council ama tukama gaga nje na algo tara no mugago gorogorera moro Odinga. Ese mieli mwangete obongo boli bose mwangete kanya gombo begete se Raila Amolo Odinga. Lero gotolenkaga toko eniango yane Josh Abubakar Abu ndaidemba boli ngwanja mole wono mbeke ko batiga so itumati yanyini mwanjira ko bose mugirango yoroki ange soko bako iga yobono totari na friend Okengo namba ibere totari ko rusio mheshimiwa William Ruto ese ncho atarigo tokorere gasibuya obo maero sino bolimo utambe ngojiri na motebina egende kare totari ko kusha ngeligo kolegas sha otongene tunagegocha omonto motaka gokwana nyagitari warwari kurunyamira yego sinyo gwato mu Nairobi hospital yego sinya Nairobi hospital kwabe kwendege kwagenda boindi kwarwarigwa lakini wana abantu abange ekoroto kwana nyagitari ekadi ya sha terigokora ubonga ama ukweli uonga ama ukweli asebi esengenjo yayo esengenje gasiyasire mheshimiwa William Ruto na kitoko matawelinga 2027 yeye ni one no ina bapasta bakwandire naende nabo kasana pasta oga ngwake bwa Teresa chingasete rero cyose pi bachabeka abantu bakoro kwa bishops bonse bibate bange serikali yeito yasinyirwe gasi buna abantu boguma bwakongire buna no ene bonus ruta nyorete tokoliera 40 onyeretire 20 Wanatira 10 bo. Omondo yu aende ama asiende. Aende asiende. Wono ndio kikitoka ngese ngenja serikali ya sire William Ruto. Wono otaka William Ruto aende one ta. Wono nato metechi chitiri nchira wono bayunga rero no tokara. Abandi batagete bose tukwana ne Swahili mwanje nchuta ni Swahili achika yunga na kwaje. Mwanje rane. Haya, Mheshimiwa Ruto, mimi ndiye Okongo Omogeni, seneta wa Nyamira. Leo nazungumza kutoka Bosamaro Ward. Hapo ndipo nilizaliwa, hapa ndipo nililelewa. Naongea mbele watu wangu, mimi damu yangu iko Bosamaro. Na mheshimiwa, leo tunataka tukuambie ukweli. Leo nazungumza nikiwa na rais yule nataka achukue uongozi 2027. Anaitwa Dr. Fred Okengo. Na Mheshimiwa William Ruto, tunakuambia tunakutoa kwa sababu umedanganya wananchi. Ulitudanganya ukasema unaleta SHA ambayo itafanya kazi. Lakini leo tunamzika anko yangu Mheshimiwa Mzee Abuga, tumempeleka kule Nairobi, amepata bili kwa hospitali na ikulipa hiyo SHA ikulipa. Ni muongo si muongo? Muongo si muongo? Kutoka West Mogrango mnasema SHA inafanya ama ifanyi? Inafanya ifanyi? Pili, rais ulituambia kwamba wewe ukichukua uongozi utatetea mkulima. Ukatuambia kwamba ile bonus ya mkulima itaenda mpaka shilingi 50. Na wananchi wangu wa Nyamira, bonus ilikuja shilingi ngapi? Ilikuja shilingi ngapi? Tumwambie ukweli tusimwambie? Tumwambie ukweli tusimwambie? Ndio maana tunasema 2027 Mungu akipenda rais wetu atakuwa Fred. Ukienda hata Nyambari High School ambayo sisi tunajivunia, kwenye Fred Matiang'i alitutumia pesa tukajenga shule National School, hata barabara haipo. Hata barabara haipo. Si barabara imeisha huko? Tina quantity of land. Average thinkers, we are average people and so on.
Are we actually average, or Kenya is reeling from the vagaries of an average government? Serikali, every corner you look is chaos. Education chaos. Ama demunaona chake ni kuibwa, unali kubulikare kwenye ndara ya chukwaos. Kuibwa kangulo chama demu kuibwa. Na ragenda ndoka. Isha dengo baragazi. Magenro teyo hande kene ngigendreti oboli mubuoka. Tigana baboli abantu baminto. Mwana korrega senti notice ga senti university kwa gajwa kebonyo. Mwana korrega senti notice. Ogo tizibona kwa ruagia na gaje dibirazi bere mtato bagenda mu bangaine bagere chikule chezeme bagende yani baguzie tu aba baligi ninjeka beriyo tumubayiza kwanja mangana y'abantu baminto nje kubasaba kamoranje tumubayiza kwanja mangana ya bono ujagerera tujako debanga yaya tujako debanga ki yaya kana so boli mu go singa kitoko deba amangana yeki ombeki nga kitoko deba magana yo mwambio nga kitoko deba magana ye chindege kitoko lenga ki bas toibwana ngire tobeamo tobwatrane togendeamo. What we are asking the government to do is simple. Let them do their job. That is what they are paid to do, to provide leadership in the country. It's so amazing, the level of incompetence and chaos in the country. Yani, 2 Kenyans are arrested, Babera Buganda, Baminyetoro, and nobody gets them out of that place. It takes the retired president to go and negotiate there and talk kwa sababu yeye ndiye anaheshimiwa na wale kuacha watoto wetu. I mean, how much more incompetent can you be, honestly? Nabugo, Onobo John, so abantu bami ngorere madawega. Naso eteke umbiya Jubilee. Na ende bangere dikityo kuboye gerogo. Abantu ndonare ko basaba moso e Jubilee. Tubandira naro rogo zo ntali boydo. Mwana minto seneta noma itenga na yenyegerete. Uma itonye toyo yakora ngiringa nora monyoka lara ama ochaka. Alguien magana magara nara ozero novara yo que mosino vara andame ya kwendo chikosi wono mna more ga ga ninu nyegene twezi ipi ga twe bange ngakie weka tosoe ekiumbikyo tubwatera na Wakenya bande elinde tolikie njira yoko beka chikura cheto amo tochikoro sia serikali ingana lyo mwali ni ngamwa ndo dambe. I will not let you down. I will not let you down. I am a man guys who are busy and opposed. Was on a Senate number of another. I want to take a 10 7 on my being in Jacob to a borom. The one band about the Umano Leo Yamaya, Itani, or Yoji and Kiumbe, na Antiquarica Jubilee. Tokaras na ine kababoli ni na boliti. Mate you see the other time abantu boyera mu boli. Ni na boliti mwezi bitore musangere kana abarayi bagusi na barangi. Ngababoli ni kimuta gitu. Bade waya etengenjo Jubilee ya story agreement ne bia masaba. UBA, PDP, Kenya Social Congress, PNU, Jones Jasoire na Jubilee. Tikabaka enda baboli UBA ye kiaro yo nere banyachira soyi. Kabakana na monta keteko haya sawa umano naende mugande binumwe kabanyine kimosi ni mtu alenga muzangere kano komo wadawaya yabantu eko tilinje baro cyo umwana uri mwabasirete oto itabene 20 za matanga arenge umwana nero cyo yewe libaga atabukiye tamu umwana mwawe ozo no we mongateba. That is how it was. Okay, one. Njenga batavi kaziane is very simple. Look for support. Unamota gete. Is raising a little money to back you up. I provide that arrangement. Njenga kora number 1 day. Toka genda mangana nyansion. Toka gamba mangana yumu ndibele chikura no yumu. Mokateba ngabono. Toka genda to mubgatisi. Elinde anyole kero kenero jete court nero te kine petition court. Kihachikwaya. Ona amana yanda katikati na hapo chance nya echindege nechingende moko yana na ndimechewa bamingo abantu bamingo ozo unatali boyo abana ekina alota bagurukare obojitu yani
Kendo tentio bueno. Manya bantaba kimato karanza. Esa tuarenge. Toi wana ngaki. Emi yake tigere de etamu yere nerenga. Evere. In fact yere 100 and less. Tiba to na kwa yoka. Togo zumba bantu we togo babori kuruga togo baira mutia togo para kiamu. Togo zumba bangina bantu ko babeke raini. Kuna bangina bali na smart mamas. Na wao wachukua president na kiamu ngamuna cheta sigede. Bamingo. Mota ko kenda. Pastor mito na wale wa. Na ino mwana mito jo ashindu ya kwa karawacha na ile I respect you because of that position of principle. Ya kwa karawacha iga. Kajote bya murabali abande bami mole na waru eseke ombekeringa ki. Eso okorro bwene na bana bami ndobale neni ndoko barama. Neni ndoko bayiranda abe. Lakini igesa kukyumu uziko tote kwibanga buna toy bangire buna tolinga. Na bana kwa banda baronge bakora masikani. Abande wonu bayikilisa okwane ndukusiga iga. Bana korano no mungu korama abantu mugazo njira tolo chimaruka. Ebi ndibono tolo chiko pare kanara ibindi byo kundo tanga korwa. Indu ndo koramunde. Iyo toko basabira buya nyasaba lende. Nendo mu ikoma jenu pasta. Oto sabere tuenzi, tuno tawango sabere ntutwe. Sabere no nyemba libale ekiumbekyo. Ba unjoke baba bantaba ya. Esotalibo. Lakini na wasoro hiyo. Ngore gaseringa nini. Abangana aya kuna mwadeva na ende pati ko zero ya kwana. Abangana atali ngane chikora chechi wodi moroje chirega chikwe chindege goroga. Ebine bitina kole da ruga igesegi nganje ko buji kuraga iga nganje ko zogi. That is what is going on. Ekiera mana ko renu chikora chi wodi ab serikali ko dunia chiwa sabuda abago dunia iga. Baba manye tega akere lituko. Endo we kasike tukwe boli no yemba limole na inwe na barako kale boli ga. Weza jisiri sukuru. Ebona azia bale miteyo. Aba ne mejo me bana wako no mabere witingene kezizi. Keregendo ejimoko lya ne jangu. Tone jabandu jibire. Wone jere wana weta ne chiweza jibire bakugunkwara o abana abaminto chiweza chine chawo zini chiweza jabandu jibire. Moto neta na wale vile chase itoga nechi sami kodama yiti. Lakini mkole igase lingane lingo teba wanto wa minto. Nyasaye ato sese nito hendre ko bamu. Tingo ganda isto ya mangano mako ngeli ya kwana. Amangana sene ta kwana baraiba ito bonsi. Mheshimiwa Rais kutoka Turkana ninakushukuru. My brothers, Magara, Joa. Ya, muna Nyasaye ala ato elibaga. Moto sabera wanto baito. Nyasaye na inwe. Na inde toge andre ko bamo bono ne chinga kichire bosio na inde mo kwanili abantu bamidezi mo ko na nkamu bate buyamana sama sababo na inde toge andre ko bamo asili tole Nyasaye buyamana sana oyo na tengo mu minister of security settlement ya liberafu kana so eto jombe jeli ko wa einde diri omutini. By the time now we do no nyine mbuli ye menda likoibo. Era matuka abantu bayikire zabo zikere chume nyumba. Benchi mbuli nyumba. Igombu ya moroje. Bamindo na abasolera abantu bamindo. Turandi omolembe, turandi ugwanchani no womo. Nende to igorama okai tronsi bi turangi abantu we tronsi bese bali. All our people wherever they are. Bacha motugwada netwenzi. No nyimba totali ko igwana. Josh ko kugenda nyola bana bali baminto bali bali ga aliye kyombekeri keko bega changa yero obatevinga nabantu baminto bali ndo banjite na barako nende tuli kubarama ndoko basarelieta tigabache to kuya teraneamo to ke ni se to kusi koso wana tali boyo nende nabantu bayabale igo bachiko maite onyi goro monto muyo chukwa kutane ke simba na bora yale ke simba ya korumire. Wona inuka rwabo injue z'abantu bamino bali abantu bonzi no dore abo so notari bani wajire to ba bote bajeka no ko ko yiga omo average thinkers, we average people and so on. Are we actually average, or Kenya is reeling from the vagaries of an average government? Serikali, every corner you look is chaos. Education kills. Ama temuna wana jacket koibwa, una ale kubuli dikare nyandara ga chukwaos. Koibwa kamuro chama temwa koibwa. Na raga ndere toka. Isha deko baragazi. Magenro teyo hande kene ngegendreti oboli mubuoka. Tiganda baboli abantu baminto.
Mwana korrega seti notice ga seta di university kwa gajwa ke wonyo. Mwana korrega seti notice. Ogo dizu wana kwa rualia na ga je dibira zibere bitato bogenda mu bangaine ba kere chikule chenseme bagende. Yani baguzie tu aba baliri ni cheka beliyo. Tumoweza kwanja manganaya bantu baminto. Nje ko basaba kamoranje. Tumoweza kwanja manganaya. Wano ujagerera tyo jago debanga yaya. Ujago debanga ki. Yaya. Kana so boli mo go singa kitoko deba. Yaya. Amangana ye kiombe kinga kitoko deba. Yaya. Mangana yo mwambio kinga kitoko deba. Yaya. Mangana ye chindege kitoko lenga ki. Yaya. Bas. Toibwana ndire tobeamo tobuatrane togendeamo. What we are asking the government to do is simple. Let them do their job. That is what they are paid to do. To provide leadership in the country. It's so amazing the level of incompetence and chaos in the country. Yani, 2 Kenyans are arrested, Babera Buganda, Baminyetoro, and nobody gets them out of that place. It takes the retired president to go and negotiate there and talk Waswawi and Anaishimiwa Nawale, kuwacha watoto wetu. I mean, how much more incompetent can you be, honestly? So abantu bamingo ngorere madawega naso eteke umya Jubilee nende bangere tikityo kuboye gerogo abantu bamingo nareko basaba moso e Jubilee ubagera naro rogo zo ndali boyo mwana minto seneta noma itenga na yenyegere uma itonye toyo yakora ngira nora monyokarara aba ochaka Alguien magana magana nara ozero novara yo que mosi novara na me ya pero digo no na more ga ga ni nyege mente twezi vi ga twe bange ngalkie weka to soe ekiumbikyo to bwatera na wa Kenya bande elinde tolikie njera yo kubeka chikura cheto amo to chikoro sia serikali ingana lyo mwali ni na mwali ndo dambe. I will not let you down. I will not let you down. I am not going to guys go around and see and oppose. People are see the way we do. We so want to send the number of another. I want to take the 10 7 number and bring in check you to a borrow. The one by the part the one or you Yamaya, Itani, or your children like Yumbe, na Alchiwelika Jubilee. Toka karanza na ile kababoli ni mna boleti. Mwete you see the other time ya bantu boyena mwe. Ni mna boleti mwezi bitole musangere kana barayi bakusi na barangi. Kababoli ni kimuta gitu. Bande bayaya etenge njo Jubilee ya story agreement ne bia masaba. UPA, PDP, Kenya Social Congress, PNU, Jones Jasoe ramo na Jubilee. Tikabaka enda baboli UPA kiaro yo nere banyachira soyi. Kabakani na monta kete iko haya sawa umano naende mugande bintu kabanyire kimosi ni mtu alenga muzangere kano komo wadawa ya bantu be boti linje baro cyo umwana uri mu abasirete oto itabene 20 zama tanga alenge mu mwana nero chwa yewe libaga atabukiye tamu mu mwana mu ozo no we mo mateba. That is how it was. Okay, one. Njenga batevi kaziane is very simple. Look for support. Una motarite. Is raising a little money to back you up. I provide that arrangement. Njenga kora number 1 day. Toka genda mangana nyansion. Toka gamba mangana yumu ndo ibele chikura no yumuzo. Mokatewa ngabono. Toka genda tomo bwatisi. Elinde. Anyole kero kenero jete court nero de kine petition court. Kihachikwa. Ona amana yanda katikati ya na hapo chance ya eji ndege ne jingende moko ya nana ndine chero bamingo abantu bamingo ozo natali boyo abana ekina kina no te bagurukare oboji tu yani endo te tyo boyo manya banta bagimando karanza eso tuarenge toigwana ngaki emi yake tigarete etamu yere nerenga evere in fact yere one and less tiba to na kwa yoka to zumba abantu we to baboli kuruga to kubaira mucha to para cyamo to zumba bana abantu to kubekera ini kuna bana bali na smart mamas na wao bachwa president na kyango ngamwe cheta sike bamingo
mutako kenda pastor minto nore ya na ino mwana minto jo ajimbi ya kwakara wacha na ile I respect you because of that position of principle ya kwakara wacha iga kajote bya murabali abandi bami muri na baru ese kyombekeringa ki eso okorero bwene na bana bami ndo bali neni tutoko barama neni ndoko bayiranda abe lakini igesa kukyumu usigo tote kwibanga buna toy bangire buna tolinga na bala kwa banta baronge bakora masikani abande wonu bayikiriza okwane ndukusiga iga banakora nono muntu kurama abantu mugazugure njira toro kimoko ebindi bona toro kimoko karekana aba ibindi byo ukuri totanga korora indu ndokora amende iyo toko basabira buya nyasaba lende nendo mu ikoma jenu pasta otosabere twenzi tulota bango tusabere ntutweke sabera nonyemba libale ekiombe ekyo baunjoke baba bantaba ya esetaliko lakini na wasoro hiyo ngole gaselinga ninzi abangana aya una muhateba na ende Patrick Ozerombu yakwana abangana atalinga n'ekikole ky'ekibodi moroje kirega kimwe tikindege goroga ebine bitina koleza ruga igesegi ngandiko buji kuragaiga ngandiko zogi that is what is going on ekiagala mwana korora inu ekikole ky'ewodi serikali kutumia ekiwesa sababu abakutumia iga baba manyete ka kene lituko eno we kasike tukwe boli no yemba limole na inwe na barabwo kale boliga beza jisiri sukuru ebona azia bale miteyo abale mejo mebana wako no mabere kutingene kezisi keregendo ejimoko lyane ejango tete jabandu jibire wone njere bana weta ne kibeza kibire bakugunkwara o abana abaminto kibeza kine cyabo zini kibeza jabandu jibire moto nenda na wale vile chase itoga nchi za mkodama yidi lakini mkole igaze lingane lingo kwa bantu wa mindo nyasaye atoseseni to endre ko bam dingo benda isitoya mangano mako ngeli akwana amangana sana takwana kwa raiba itobons mheshimiwa rai kutoka Turkana ninakushukuru my brothers magara joa ya muna nyasaye ala to elibaga moto sabera bantu baito nyasabe nainwe na inde togendere ko bamo bono ne chinga kichire bosio na inde mo kwaniria abantu ba mibezi mo ko na nkamo batebi bya mona sama sababo na inde togendere ko bamo asili tole nyasaye bya mona sana oyo na tengo mu minister of security settlement ya liborafu kana so eto chombe jeli ko wa einde diri omutini by the time na weto no nyine mbuli ye menda likoibo era matuka abantu bayikireza babo sikere chume nyumba lenchi mbuli nyumba igombu ya moroje bamindo na basorera abantu bamindo turandi omorembe turandi ugwanchani no bomo nende to igorama okai tonsi pi turangilia abantu bayito nonsi pese bali all our people wherever they are bacha motubwata netwenzi no nyimba totali koiwana Josh ko kugenda nyola bana bali baminto bali bali kali ekyombekeri ko bekachanga yero obatevinga nabantu baminto bali ndo banjite na barako nende tuli kubarama ndoko basarelieta tigabache to kuyatera neamo to kenise itubuzi ko sona tali boyo nende nabantu bayabale igo bachiko maite onyi goro monto muyo chukwa putane kesimba na bora yale kesimba ya korumire wona inuka rwabo injue z'abantu bamino bali abantu bonzi no tole abo so no tali boyo wajire to ba bote bajeka no to no ko yiga